لافرینا روجاوای کوردستانی بن پیکرنین گروپین چکدار بردوامن. روجانه ولاتی راستی کریارو بن پیکرنین وان گروپان تین. بگلک تومتین به سروبر تینو تومت بار کرن و زندان کرن. داکود برانبر سرباز بردانه ده پارایم بدن چکدارین وان گروپان. ایدی اف دیار ده باوی کی برفره لعفرین سریگانی و گریسپی بلابویه. هر وها بگلک شویندن. پرزگریک و آستانگیان جولاتیان را درست دکن. وەکی فشارێکی بەرێوان بدا دەربدەریە و دەستجەمال و ملکێن خۆ بەردن. جارنا بە تۆمەتا لەشکریان نەچار و دانوستاندنێ برێڤەبەریا پێدێرە و جارنەدن بە تۆمەتا پەیوەندیان لەگەل ئستخباراتên تورکیە و گلیên سەرکردەیên گروپên چەکدار هەری داویژی بە تۆمەتا سفکاتیە بە ئۆلا ئیسلامی کوردان بە تایبەت کوردên ئێزیدی تۆمەتبار دەکەن داکو باج و فدیەیان لەسەر وان بسەپینن مال و ملک و زەڤیên وان jî دەستە سەر بکەن. دیوی درباری داری خستنا مافی مروان لعفرینه روژا 28 گولان 2021 اشکره کرد. گوتگو اوه هفتیه که استخباراتین پولیسو برپرسین اولکار ین گروپا چکدار یا بناوی فیلق الشام کو تفجی خلک پارزگاه حمسینو باسکی لشکرینه ی اخوان المسلمین لباجاروک میدان اکبس هلمتک اولکاری لگوندین میدانا کو 7 گوندان لخود گره هروحال نافچه راجو انجام دانه. گلک تلیفونین ولاتیان ین تیبت به بحانه چاودریا پیوندیان پیوندی با آلیین لدیجی شورش سوریه دسته سرکرنه. لگوری همان جدره هر یک جه عدنان قنبر و هفجیناوی تلیفون آوان هاتیه دسته سرکرن. احمد انور نعسان و هفجیناوی و دایکاوی تلیفون وان هاتنه دسته سرکرن. محمد مصطفى کوبسین تیناس کرن تلیفون آوی هاتیه دسته سرکرن. لالیا کیدن چکدارن فیلق الشام بسرکردهتیا صلیل الخالدی و رائد هشام کو میدان اکبس دسته سردکن. ایوارا روژا پنجشنبه 27 گولانه دو ولاتیین کورد به تۆمەتا پەیوەندیە بهێزên تورکیە و پسیخۆریە لەسەر سەرکردە و ئەندامên گروپên چەکدار هاتن گرتن ناوێ وان jî ev in. شەوقی مستەفا عوسمان کو شەوقی ئاغا تێناسکری 65 سالیە. هەروە هۆرۆ ئەحمەد یê 37 سالی هاتیە گرتن. جدما کۆنتڕۆلکردنا عەفرینê ji aliyê hêzên Tirkiye û grûpên çekdar ve hetanha giryar û binpêkirinên grûpên çekdar ranewestiyane. Tevlî bilgekirina wan daxwazin enekesê ji tîlafê birawestandina wan pêşkêşkirina van kiryaran ji rêxistinên mirovî û navdewletî re lê hetanha tirêgirî ji wan re nehatiye kirin. Efrînî jî bi xaka xwe ve girêdayîne û dest ji mal û milk û zeytûnên xwe bernadin. Ji bo Rêbaz News, Alî Omer.